Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba. Turi mu gitondo cyo ku itariki zigera muri 19 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa ibiripuko. Mu gihugu cy'u Burundi nyamuneka ibintu bikomeje kuba ibindi uwitwa General Neva ashobora kuza gunga igihugu mu buryo mwese cyangwa ubundi kubera ubugambanyi. Hari amakuru menshi akomeje kugenda atugeraho, turimo turagenda twakira rwose ku ruhande rwa CNDD-FDD irimo irashaka kumena amabanga y'ukuntu bamwe bashaka kwica abandi, ndetse na perezida w'igihugu isaha ku isaha ashobora kwicwa, ariko kandi akicwa n'abantu bo mu ngabo by'umwihariko bakomeye cyangwa se bo muri CNDD-FDD banakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubikomoza, turaza kugaruka by'umwihariko hano i Bujumbura ku kibuga cy'indege. Ubwoba ni bwose kuri kote y'abarundi barimo baravuga bati birashoboka yuko isaha ku isaha dushobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane, ko guhura n'akaga gakomeye cyane kuba iki kibuga cy'indege cy'u Burundi kikaba cyaraswa. N'amakuru yageze mu kanya gato ndavuga ati nanjye ndaje nyabavire imuzingo nyamuneka. Ni byinshi muri ano masaha mu gitondo tugiye kwa dukomoza, ariko nyamuneka muntu uza akumva ikiganiro agahita agenda tugisuhuza abantu, uwo muntu abahombye ku rwego ruri hejuru. Byibura jya ujya nko mu minota 10 hari icyo wamaze gukuramo, ahasigaye yenda wigendere bitewe n'akazi ufite, ariko utarafite n'akazi iki kiganiro ujye ucyuma ukirangize kuko biba ari byiza cyane. Mbere na mbere ubundi twari twaninjira mu makuru nyirizina, munyemerere rwose mbanze nisurize abantu kuko buriya dukunda abantu hano kuri TV Duniani Kote. Badukurikira bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Kongo, ariko mu gihugu cy'u Burundi bari mu makorine, bari mu makomine, bari mu bisagara bigiye bitandukanye kuko tubasanga za Munanira, tubasanga za Mujejuru, tubasanga za Gitega, za Bubanza, za Bujumbura, tubasanga hirya no hino by'umwihariko ku mugabane nako mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi tubasanga mu gihugu cya Tanzania, Kenya, Malawi, South Africa, Zimbabwe, bariyo 5/5. Ntago twabibagirwa badukurikira bari United States, Canada, Bubiligi, Ufaransa, bari hano United Kingdom. Tubahaye ikaze hano kuri TV Duniani Kote. Bakunzi ba TV Duniani Kote rero munyemerera tugaruke gato ku cyitwa impfunyamfunyi cyangwa se zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho. Turaza kugaruka hano i Bujumbura tubabwire ikijyanye n'umutekano mucyo ukomeje kugenda uhagaragara, ndetse wanamaze gutuma isaha ku isaha iki gihugu cy'u Burundi gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane mu buryo mwese cyangwa ubundi. Turaza kubikomozaho, turaza kugaruka by'umwihariko mu bice bya hano rwose za Kibira. Mu bice byano za Kibira hari imyitozo muri ijoro ryakeye yapfiriyemo bagera kuri 17. Turaza kubikomozaho, ngira ngo benshi bari no kuvuga bati si imyitozo ahubwo hari byinshi nyuma, ngira ngo turaza kureba iby'urupfu rw'abasirikare bagera kuri 17 gato cyane. Ijoro ryakeye habayeho kudeployinga kw'abarundi, by'umwihariko badeployinze bimeze bite, turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka hano za Cibitoki, imyiteguro irakomeje, umunyamurenge ari nako atwarwa mu gisirikare igitaraganya. Turaza kugaruka muri CNDD-FDD tubabwira ibya General Neva ndetse n'ibirimo biravugwa yuko ashaka guhunga, tubabwira iby'umugore we yuko ari nawe uyoboye igihugu, tubabwira byinshi bigiye bitandukanye. 5/5 rero nta kindi usabwa kura subscribe hano kuri TV Duniani Kote kugira ngo tugiye tugendana neza mu buryo mwese cyangwa ubundi. Hari inkuru idasanzwe navuga iremere cyane iri hejuru y'izindi tugiye guheraho, ariko mbere yuko iyi nkuru tuyinjiramo nyamuneka kambanze nsome ku cyitwa amazi kugira ngo aya makuru tuze kwinjiranamo neza cyane. Minota mu masegonda make cyane. Yes, reka ibintu duhita tubyinjiramo, duhita twinjira mu makuru. Ngira ngo murabizi sinjya mbatindira, ngiye nkubita mbangura. Reka duhite duhera kuri no nkuru idasanzwe yo witwa Neva. Ni Neva kugeza amaginga ya urimo uragenda uvugisha benshi hano mu gihugu cy'u Burundi. Impamvu mbabwira ati Neva arimo aragenda avugisha benshi,
arimo aragaragaza kwikunda, arimo aragaragaza kwikunda gutandukanye n'uko yakabaye abikora. Murabizi igihugu cy'u Burundi nubwo uwitwa General Neva akiyoboye, ariko hari ishyaka rya CNDD-FDD ndetse hari na bamwe muri ba Kibamba cyangwa se bamwe mu nkingi za mwamba uyu mugabo aba agomba kugira gute kwitondera, by'umwihariko aba agomba kwitondera ku rwego rwo hejuru kugira ngo byibura bakomeze bacumbagire bagere mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ariko bijyanye n'amakuru mfite by'umwihariko ku ishyari cyangwa se ubugambanyi buri indani hano mu gihugu cy'u Burundi, amakuru arimo angeraho aremeza ko rwose nyamuneka ibintu ngo byamaze guhindura isura mu buryo buremereye cyane, kuko ngo hano za ntuza hano za Gitega ngo harimo haragaragara ngo ubugambanyi, ariko ngo ubwo bugambanyi ngo bukaba buri muri CNDD-FDD. Ibyo rero ni bimwe mu bintu byamaze gutuma kugeza amagingo aya ngo uwitwa General Neva ashobora kuza guhunga igihugu. Ariko nanone akandi kantu, uku gushaka gukora ibintu bye atagishije inama bamwe mu bafatanyije kuyobora cyangwa se bamwe mu nzego zo hasi aruta kuko wari hejuru, ibi nabyo ngo ni bimwe mu bintu bishobora kuza kumukoraho, kuko mu minsi yashize ku munsi w'ejo ngo witwa General Prime Niyongabo ngo yari afite inama y'inzego za gisirikare, ariko ngo iyi nama ikaba yari kugaragaramo n'uyu mugabo ngo ni General Neva, ariko ngo biza kurangira uyu mugabo ngo ni General Neva atagaragaye muri iyi nama ku mpamvu yo kuvuga ati uko byagenda kose ndagambanirwa, kandi ngambanirwa n'abanyagihugu, kandi abanyagihugu bari mu ngabo, bari mu nzego za leta. Ni ukuvuga ngo rero ibi ni bimwe mu bantu b'Imana mwe navuga yuko bishobora kuza gukomeza gutuma iki gihugu gihura n'akaga gakomeye cyane mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Ibi ni bimwe mu bintu navuga yuko rwose nyamuneka iki gihugu gishobora kuza gutuma gihura n'akaga gakomeye cyane mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Yes, ni ukuvuga ngo no kuba ibintu byose bikomeje kugenda biba, ndetse CNDD-FDD ikagaragaramo ubugambanyi, ubwicanyi, ibi byose biraza kuguma bishyire mu kaga uwitwa General Neva ndetse nawe nareba n'abagambanirwe. Niyo mpamvu uyu mugabo inshuro nyinshi arimo aragaragaza gusohoka igihugu, akava mu gihugu cye akagisohokamo mu rwego rwo kugira ngo umutekano wa making sure yuko umeze neza, kuko aramutse avuze ati ngiye kwicara nyobora abaturage turarinda tugeza mu mwaka w'ibihumbi 2027 ibintu bikiri ku murongo, uyu mugabo birashoboka yuko rwose ataba atakiriho. Uyu mugabo ashobora kuba rwose yakitaba Imana mu buryo butunguranye. Ngira ngo mu gihugu cy'u Burundi mujya mwumva uburyo abaperezida bava ku butegetsi, inshuro nyinshi bakunze kuva ku butegetsi atari uko batsinzwe amatora, bakunze kuva ku butegetsi atari ibindi bintu, ahubwo ukajya kumva ngo perezida kanaka ngo arabudutse, cyangwa se umunyapolitiki ukomeye arabudutse, nk'uko abanyapolitike muri ino minsi bari no kwiyicanira ubwabo. Ni ukuvuga ngo rero ibi ni bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza gukomeza gutuma igihugu cy'u Burundi kijya ahantu habi hashobora kuza kugishyira by'umwihariko muri ro. Yes, reka yenda iyi nkuru tuyiveho, ngira ngo tugiye kuvuga ibya CNDD bwakira bugacya, kuko guhigana, kutumvikana mu nzego za gisirikare, mu nzego za politiki, ibyo byo rwose bimaze igihe bifata indi ntera, ndetse n'amakuru mfite hari n'ibice rwose ahitwa za Mbandaka harimo haratorezwa naho ngo abasirikare ngo baba special force, sinzi nimba igihugu cy'u Burundi kigira special force, ngo bagomba kujya bifashishwa ngo mu kurinda abaperezida b'ibikomerezwa baje mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa se mu kurinda abakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi, kugira ngo ibintu by'impfu za hato na hato bicike muri rusange. Birumvikana yuko rero ibintu bishobora kuza gukomeza kuba bibi cyane. Twikomereze
twikomereze kuko amakuru ni menshi arebana n'umutekano, politiki na diporomasi. Tugaruke gato ku kijyanye na Kibira irimo iravugisha benshi. Abagera kuri 17 bageze gutya basiga ubuzima muri operasiyo navuga yuko iremereye, bahasize ubuzima rwose nyamuneka. Ndetse amakuru mfite ni nuko isaha ku isaha ibintu bishobora kuza gukomeza guhinda isura. Ni ukuvuga ngo uku kwasiga ubuzima babyutse mu masaha mu gitondo, nta masasu yavuze ntaki, basanga abantu bapfuye, ariko uburyo bapfuyemo ntabwo ari umunaniro, basa nkaho rwose ngo bagoronzowe, kuko wampaye amakuru yambwiye yuko ngo aba bantu uburyo bishwemo bitandukanye no kuba waryama ugasinzira kubera imyitozo ukaba wapfa. Bishwe ngo mu buryo nyine busa nkaho rwose ari uburyo bufite ikintu kibwishe inyuma. Ni ukuvuga ngo rero mwa bantu b'Imana mwe, icyo nababwira cyo nyamuneka, ibi ni bimwe mu bintu rwose biba byagira gutyo ugasanga biteje akaga gakomeye cyane. Nimba umusirikare yicara akicwa kandi ntibamenye se yishwe n'iki, icyo gihe hari urwabo buba buhari bakuvuga bavuga bati yenda bagenzi be gutya, bagenzi be gutya, urwabo buba buhari bwo kuvuga ati yenda hari abandi baturutse ahandi, n'abasigaye bandi icyo gihe bandi ntabwo baba batuje, nabo baba bavuga bati isa natwe twakicwa. Birumvikana yuko rero igihugu cy'u Burundi kiba kigomba kuba maso. Deployment idasanzwe, deployment idasanzwe. Deployment idasanzwe ni deployment rero yabaye, ariko ikaba ari deployment yakozwe mu mujyi wa Uvira. Murabizi santare rwose zirimo zagenda ziwusatira gake 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 gake. Aha rero nta kindi kintu kiba kigomba kubaho usibye deployment, mu rwego rwo kugira ngo baze kugoma kumekinga sure yuko ikijyanye n'umutekano tayari umeze neza. Ariko ibi nibyo nta nubwo twabishidikanyaho, baba bagomba kugenzura yuko umutekano umeze neza kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange. Birumvikana icyo cyo ni ikintu n'ubundi kiba kigomba gukorwa kugira ngo igihugu cy'u Burundi gitekane ndetse na RDC itekane, kuko impande zombi murabizi hari ubwoba bwinshi ko umwanzi ashobora kwinjiramo, kandi aho yakinjirira yakora ibitendo. Murabizi namwe nta mikino hariya ihari, umwanzi yagufatiranye rwose agucanaho icyitwa moto, agucanaho moto rwose. Yes, birumvikana yuko rero aha naho bagomba kuza kumekinga sure neza yuko isa n'isa bitari bubarangirira, kuko aho bahanganye nabo amakuru dufite nuko bari mu maso, kandi izi ntare koko ni intare ziri maso, zifite n'ubushake bwo gukuramo Uvira bakabona bayirimo. Umurundi akontorora hariya nabo bakontorora hano. Birumvikana yuko rero ibyo ari bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma nabo byamotiva mu guhita binjirayo mu buryo bworoshye muri rusange. Yes, birumvikana rero ngira ngo tugaruke gato hano nanone za Mbandaka. Iyi Mbandaka nayo rwose ni hari ikigo cya gisirikare cy'Abarundi, ariko ibiri gukorerwa ngira ngo mwabyumvishe ni special force zishobora kurinda abakuru b'ibihugu, ariko aba bafatanyije n'abashobora kuza guturuka hano za Cibitoke, naho haraza guturuka bake n'ubundi bari bwerekere hariya. Aho bose rero ibikorwa barimo nta binini bya binini n'ubundi bakomeje byo kuba nyine bashikeneye icyitwa umutekano by'umwihariko muri rusange. Birumvikana yuko rero ibyo ari ibikorwa navuga yuko biba bigomba kubaho mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Yes, reka twirukanke cyane, ngira ngo amakuru ni na menshi cyane. Tugaruke gato hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, naho bya bikoresho n'ubundi biracyakomeje kuhaza, biracyakomeje guhamenwa. Katanyamani nyinshi zikomeje kurinda ikibuga cy'indege kabisa, ubona ko zifite icyitwa akantu k'agakuraje
ko kugira ngo iki kibuga cy'indege by'umwihariko isaha n'isaha abataramu batakigarura, kandi murabizi Red Tabara nayo iri maso isaha n'isaha yakomanga. Yes, reka mbashimire tunasoreza ahangaha. Ari Moses wanyu nk'ibisanzwe, amakuru nkaya turaza kuguma tuyakurikire kuri Duniani Kote TV. Murakoze cyane.